Għandna ambjent isbaħ biex nilagħbu l-logħba li tant inħobbu. Kienu dawn il-kummenti li għaddew bost immigranti bħala ringrazzjament għal faċilitajiet li għandhom issa fiċ-ċentru miftuħ fil-Marsa. It's important to me because obviously it bring us together as one, understand? And then we actually need it, and then we need to have fun, and then it supports us, and then we are happy we are happy, and then we like it, so that we can have fun, and then it's really I see that they are really helping us. So obviously, right now what I'm telling that I'm thanking them for their support, and then to keep it up. Kien investiment ta' aktar minn 40,000 euro mill-Kumitat Internazzjonali Olimpiku bl-għajnuna tal-Kumitat Olimpiku Malti li għamel dawn il-ground tal-futbol possibbli. Baldacchino ringrazzja wkoll l-MFA li ser tkun qed tieħu ħsieb sabiex jiġu organizzati n-numru ta' sessjonijiet ta' taħriġ f'dan l-istess ground. Joe Baldacchino mill-Kumitat Olimpiku Malti stqar li l-Kumitat ser ikun qed jieħu ħsieb il-manutenzjoni ta' dan il-ground u wkoll jipprovdi trasport b'xejn mis-sitt faċilitajiet l-oħra sabiex isir użu aħjar minn dawn il-faċilitajiet. Kif stqar Joe Baldacchino mill-lawas dawn il-faċilitajiet ser ikunu tiservu sabiex jiżviluppaw karattru aħjar. Bħal kull persuna oħra hemm bżonn dak li ngħidu li kollu l-żvok tiegħu. U allura dinja l-ewwel pass f'sensiela ta' proġetti li għandna maħsuba biex bil-mod il-mod nibdew nintegrawhom fil-ħajja normali soċjetà Maltija. Kien missier il-futbol Malti Father Hillary flimkien mal-Ministru Carmelo Abela u esponenti oħra li fetħu dan it-turnew ta' inaugurazzjoni tal-ground.